Sebelum sambutannya lanjut, kaula badhe titipan salam dari toko terop lama daerah No Burung Bara. Tepak ayat 1 Manis tanggal 11 Oktober belu belas sanga belas bulan Rasol Ijem Malik Haji Anwar No Burung Bara Bandung apa nih ke Bapak Kampung Ridwan. 1 terop 2 kotak Apollo ngekelong guna Malik Haji Anwar hiburan drum band tetap 1 rombongan pengundang pendamping diantaranya Busar Trisno Tretan Suto juga Tretan Moyar MC Ben Sekanjaan Dek Bu Dinamik beda tujuan saya maksud mak bareng bingko bang tepak bedi jeren Roma 1 Manis insyaallah menabi sobung alangan sobung udur takak guntuk balik ulu pak gunda pak yang kelaguna abang baru gitu pak juga kecempok. Oke, terima kasih matur semanun dumateng 5 bersaudara ibu waranggono kita ingkang kersa menghibur 2 serangkai tuan rumah kalian wargane ugi kersa menghibur saja para undangan ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Bapak ibu sekalian ugi sedaya para undangan ingkang sami kita hormati sugeng dalu sugeng pinanggihan ing ngriki. Gending tari remo modern sesuai kali zaman reformasi mulai tahun 2000 menginjak 2025 sampun lumrah lan kaprah wonten ing tari remo sesuai punyunipun 2 serangkai tuan rumah supados diparingi selingan sambutan cara ledok tempur Randu Agung Lumajang Jaipongan Coro Malang Surabaya. Karena ini gendinge padha Jaipongan ingkang angka pertama menika wedal kula aturaken ingkang kagungan ajat ugi ingkang kagungan panggonan. Iki menika sederek kita Bapak Kampung Ruman. Tuan rumah yang ditempati tuan rumah yang kedua Cak Moyar MC andalan sama-sama ledok tempuro atas permintaan 2 serangkai tuan rumah yu didampingi orang nomor 1 penguasa desa ledok tempuro kilurah ledok tempuro Abah Haji Mulyadi pribadi diantaranya sesepuh Abah Haji Slamet Lita Bapak Kampung Samin Cak Robek Monasir Bapak Kampung Eli sing duwe keamanan desa Salak juga orang nomor 1 penguasa desa Kalipenggung iya Kilura Abaji Ajar Kalipenggung juga orang nomor 1 penguasa khusus desa Ranowurung Kilura Muhammad Taufik pribadi diantaranya Rokib Ranologong Rokib Tretan Samsur Kalipenggung Tretan Misrat Syadiri Burung Tretan Ejum Aman Ewiadi sekalian Malik Abaji Anwar sebagai calon Sabtu Legi di bulan Rasul Suhudwati Syadiri Kotokan Tretan Jasin Syedari Noburung Tugiman Husen keluarga besar
Tretan Jasin Siderino burung. Tare. Bade gurung. Juga Tretan Tonasur Nali Putra. Mohon naik ke pentas untuk mendampingi dua serangkai tuan rumah. Tretan Kapianto Ledok Tempuro Samsuri Kalipenggung. Berhubung masyarakat Ledok Peniga mayoritas dikoreksi secara logika 95% masyarakat Madura. Sebelum tuan rumah sarang pendampingan om gadak kita bangunan ngiring Peniga 5 bersaudara Waranggono asli dari Madura Benggayan. Dari sengengep Mada tedung umi amima tedung di rumah ja maetania nareng bini enja kak Mada tedung maetanian montak ngida teratin asapok sarong sayang saya ngetok pedang wis lagi asa apa sarung tak tahu sasa gejak tangkinon madang ijung ring bini iki kak mas malam mangken mak tegan tian aku madang ijung ate gantian pada genyok adalah malam mangken beto apolong kejak tangkin apa nandir sarati dungka bulan eko maampon tedung kampung ruman tedung rate bejer ke sarate dong bola pon tedung iya tak ngeda bule ngale karo makan iya buk taya mantun nah sarang ijung bentiga kak rumahan bula ma ampun ngejung iya tapi montak pada kang senento tiga sepanarema montak pada sepanarema soro rebes marompong deja umi iya kak buka didik mon serena maepena areng datin terus dek remah kak soro abes rakyat ledok bula pongki bede entar ada emah mon marina ben gula maetina arandena oh serande jukok jupit demak raja mena sangkaring rasa sampilang kang senento demak rasa sampile hocak natika cek bita bidu monatina terus umi saarebe pon rasa sabulen kampung ruman rasa sabulen bule molong pao umi
Tegel berek setemore jual Tegel lah molong nangka badai ke saring datin pas dek remak kak mon setero mulai belambak bulan masa saking tiga tak abang rasa sayang dek berek bale senter demak betot telok ngepel te amak terak bulan kang senento demak terak bulan buka didik lamone ser kang senento kabuletika aduh made norok takole edan te aben bule mak berek jelen partalon leduk mak berek jelen dek patut sekali le mon sambina umi bule tak nyasa sampir bede songai berek dosa mangken aing ngaraje takok banjir kak dosa bina bule tak sak mesosa pikir Allah sasa do moningnya pada ki ngude sayang komboyang pemarah apa jongker ya terakide kampung ruman kang nyarapan jenengan oleh sambutan iring Abah Mulyadi Malemangke Kilura Godok Kilura Badiajer Kilura M. Taufik Siteja Ongke kapentas kang kui menghormat tretan sadejena jugen para undangan Somor dalam Umi Hamimah Mak korok kata para ojen kak ngalak tembe bule mandi terus dek remah pokok gelem nak kanak ledok atorok tangucak ring bini iya terus dek kak masih sabar mak jual ring bini jual tadi omku aduh mak kata sabenala paju kapi ngaresat to mak are ahad are senin bule mak dek kampung ruman dek eka esto amal eka esto boneka niat mone kening mak eki be mak eki be made jelen maon laonan bila celep cepok sapok kang ruman nekok marada mak pangin duwen bila karep kabule ducek kok takok nyarapa karep pak ong kuwen mak paong kuwen lale bede ngalak bule tak nyaria boleh nyara ubi bila celap jepok sapok le nekok made pangin dunon cana tika terus seremah bila karep kampung roman cucek kok takok nekok bule lupa buru nekok bule mak paburuan
sorbejina lakar katonon marana pe tolatona semajena tika ngaji katemon marana pe cuma bangestona marana pe bangestona mone bukalo mari kaca heye teplo mari cete bila malak kampung roman padang mata hakedep ka padang nengate demak tika padang ngate samper sarong kabebena mek kabebena kampung roman akalampi merah panganku ya lakar pantes tikarul panjenengan lakar pantes pin kabedena beker kerong padang rabena padang rabena ate ngabeng kapikiran aduh mak kepikiran bila bulan ingat dekat tika rasa bingung dalam hati bulan nabi aben napa boleh malah ngabes tiga gak muyar duma sajen ngode alhamdulillah nape tiga ampun kalau bain kampung rumah dek Cina se ampun dah bongkar derabi gula se apolo ngabentika tero bula se katemuan asik dinding asan nontoka ika ampun jauh antara jebema adure bekal jauh aku kang rumah mandiri bule wol kerap sapeh wol Suliha, iya.
Madura Mongkuring Madura nyerah sape sareng pelet tetangke sareng belet tetangke mana sape na beku pengabasna Gus pangabesna ning itunya tajeng pentingana nyarat retan oh la beselante eli pisilance edan oma sarata abunto noche Baborona sawer bang sawer Baborona aponyap sapange penyap sap angin kapal ngambe tanto nangalae mesap pinyarane monggo aring Madura mongkureng Madura nyerang sape sareng aduh belet tetangga mana sape na bagus pengabasna Gus pangabesna ning itunya tajeng pentingana tade bentingena nyarat retan oh la peselante oleh pisilance cedak oma sarata abuntok noche baburutna ampun nyasa bange aponyap sapange kapalnya abang tanto nangalai ampun kaprah mongkuring Madura aku ring Madura ngarep sape sareng belet tetangga apa ki Salome Toman bubul jari Ewiati minta bubul apa Toman Toman dangdut Toman iya Toman dangdut akecak yang ngajarin nadi malam emik kena aja uang buang deh kena